Pa prosto hteo sam da vidim to lično. Nisam mogao da verujem samo, ne da nisam verovao sam ja i Hubble i svima, ali jedno je gledati samo slike, a drugo je doživiti taj doživljaj snimanja, stvaranja i kad stvarno vidite da to postoji, da to nije neka fikcija sa televizije. Mi u Zrenjaninu imamo ljudi, naročito mladih ljudi, koji su zainteresovani za ovu oblast istraživanja i eto bilo nam je namera i cilj da tim ljudima prikažemo šta se radi kod nas u Srbiji iz oblasti astrofotografije. Ovo je 4. put da mi u Zrenjaninu, kad kažem mi, mislim na Zrenjansku grupu nastavnika prirodnih nauka ili Zrenjanska grupa na NPN, skraćeno, da 4. put organizujemo izložbu astrofotografije, a sve sa ciljem da naše đake, mlade naraštaje, u stvari upoznamo s astrofotografijom kako možda će onda jednoga dana u stvari neko od njih početi time da se bavi i ovdje u Zrenjaninu.